Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Musibian haray hande ko jeudi 6 février 2025 ilo e la diaspora africaine misal mini on mi landi kesiɗo e jam min miɗo e jam jamugine jo wondi on haray miɗo torono e jam e kissiye e ndewende kala ko wawɗe wonirde aduna on haray musidɓe an actualité oblige voilà no famirɗon noon hande kadi weeti donc haray noon saboteur ɓe ɓen himɓe jokkuɓe Mamadi Doumbouya e jiibugol leydi men ndi wiɓe wondema kamɓe ko gonga ɓe jogi ƴettuɓe fenande faalaɓe wattude gonga haray foye mum on tardi par ce que hanki kadi jaman fo yii ɗi magasin ji uddituɗi inni wondema no okkude guineɓe ɓen basin ji ɗum ɗo ɗen fof en faami wondema no jilli e bile par ce que ha hande en yaali sifa ɗum ɗo e nder leydi men ndin e nder saare men nden donc ça fait depuis 58 jusqu'à présent aray hande noon en yii en fuɗɗike hiwde gillandema Mamadi Doumbouya ari ɗo en yii piiji buy sacrifice humaine en yii sacrifice de bœuf en yii ko gayɗe wona asede partout e nder leydi ndin nayi ombite nder ton hara ko wonaɗe hara ko nayi wonaɗe e sunnede ombite hara nagge ngel no faala yaltude hara koyeɓe ombito hara non c'est à dire on a tout vu hanki kadi e fi ɗi basin ji ɗo en yii ko mi nani mi anda siko ɗiɗo mi anda ko jelo maayi donc mi heɓali confirmation mayɓe ɓen mais mi nani ɗiɗo maayi mi nani barmuɓe mi yii himɓe no duñidira mi yii natuɓe hay e caniveau ji salte c'est à dire ɗum ɗo fof holli wondema image ko Mamadi Doumbouya waɗani lagine kon c'est à dire no hersini ɗum ɗo ɗen noon on andi ɗum ɗo noon ɗum ɗo ɗen c'est à dire kala ko wawa mobilisede fi maɓɓe probléme ala ɗum ɗo ko seede wondema ko fi maɓɓe ɗum ɗo siko opposition on noddituno himɓe ɓe notori ni c'est à dire ko probléme ɓe addata yiɓe jogui force de l'ordre on ɓe arde ɓe wara himɓe ɓen jonnon ɗo e hoore désordre ko ɓe woni organise ude lendin kon himɓe ɓen no mayde donc musidɓe an onon jokkuɓe CNRD ɓen ñande fini weeti wo on hersinayi hoore mon on hersinayi leydi mon ndin on ridiculise ude leydi mon ndin par ce que déjà onon on heɓata nafoore hay fus ko wonɗon jokkande Doumbouya ko Doumbouya eɓe wondi ɓen ko ɓen heɓata nafoore ko wonɗon wadde ɗo par ce que kamɓe ko mbuudi ko ɓe woni ƴettude kon c'est à dire kamɓe si ɓe hutoroyali awa ngal maɓɓe ngal hutoray onon noon on hutorta mbuudi ngal mon hutorta on parce que vous êtes foutu à jamais parce que min miɗo andi jaman fof no andi onon ko honto teguɗo Mamadi Doumbouya si tawi naafi kaalisi ko bandi waɗɗon mo ko criminel jo waɗɗon mo ko neɗɗo mo hulata Allah hersata ko ɗum waɗuɗo Mamadi Doumbouya hara mbuudi tawaka hakkunde men c'est à dire onon on woni himɓe sodeteɓe onon si tawi hawri ko dans le cadre de la logique ko duwa kon onon on woni caga ko ɗum ɓe wiyata caga ko mbuudi ko ya yoɓu hutora ko ɗum woni caga c'est à dire hande onon dignité mon on ala hande kadi c'est terminé parce que ko criminel jo faalaɗo yo ardo lagine sabu intérêt personnel ɗum ɗo woni janjuya ça c'est de la prostitution voilà ɗum ɗo ko clair et net parce que onon tun e hakkunde mon e Allah on so on joƴƴinama iɗon andi o mo wonɗon wiide yo laamu leydi ndin ko bandi ko criminel c'est à dire ko hulata Allah o hersata o ƴettuɗo kaamilu huuɗi o sali joni fewndo ɗo ɗen ni mo faala ƴettude ɗum ɗon watta fenande onon iɗon wallude mo e ɗum ɗon sabu honɗum sabu iɗon jonna otowal sabu iɗon jonna mbuudi sabu hiɓe ƴetti ɓiɗɗo mon naadi e gouvernement sabu hiɓe walli ɓiɗɗo mon no hiɓira golle c'est à dire golle maɓɓe ɗen ɓe wala e waɗude hande kadi joni onon ko yon waɗane personnel fi yon wawu daranagol ƴetton kadi jama mon on village mon on ma ɓe ardi ɗon ɓen ƴetton ɓen fof ukkon ɓe mbawa aka ɗum ɗon nden sabu honɗum sabu cagayagal tout simplement parce que si tawi hawriɗo mari ndimu mbuuɗi sodata on kala mo mbuuɗi sodata o woni caga ɗum ɗon sen yewtali ɗum ɗon haray en yewtata ko ma yewten kala mo andanɗa hoorema ni sa ƴetti mbuuɗi tun a waway mo heɓude hay sikoye fenande wonda on ko caga
ɗum ko clair et net wonɗo wo wonɗo ko caga voilà haray non hiɗen andi en fof wondema ɗum ɗon koko harmi ɗum ɗon koko boni ɗum ɗon hina ko dowa fijirede donc haray musidɓe an onon jokkuɓe Mamady Doumbouya ɓen mi heeɓi noon min ko metti mi nani goɗɗo wiiɗo lan yewtere makko mi hewtinama wiiɗo lan wondema mi anda si ko min tigi oyni oyni tun no woodi woɓɓe ko min noon o fewtinno yewtere nden kono mi anda tigi tigi si ko min par ce que min yewtere si tawi mi famali déjà mi écoutata ɗum waɗi min tun si tawi hawri ɓay ko kanko yewtuno si tawi ko min o fewtinno nden yewtere ɗon haray ko yo andu kanko on hakkille makko ɗen sotti ko waɗi si min ni si ko par ce que min mi jentitota ko sifa ɓen donc haray noon mi jentitike début on ko inni wonde mo fewtinimi yewtere nde mi ƴetti mi feƴƴini to par ce que min mi ala tan écoutugol himɓe ɓe anndanɗa hoorema ni ɓe anda ko ɓe faala mi ala tan jentitagol caga c'est à dire si tawi hawri tun mi ndaari mi tawi ko caga ɓe mbiɗo feƴƴinde min on mi ala on tan min ko mari affaire mum ko yewtoɓe fii no lagine avancira himɓe jogiiɓe ndimu himɓe anduɓe ko faala ko ɓen mi jentitoto voilà donc ɓen ɗon noon si mi heeɓi yewtere maɓɓe mi jentitoto ham mi gayan joofa voilà surtout si tawi no yewti voilà haray noon musidɓe an awa ko on ko si tawi ko min yewtere nden fewtuno ɓay mi jentitaki nde haray ko andingol ma an yewtuɗo yewtere nden winoɗo wondema Alaji Sellu ko baba ma ala ko a wowlali fi Alaji Sellu hande ko Alaji Sellu wiiɗa gaynata fus Alaji Sellu ko hulɗo reedu Alaji Sellu ko nayla Alaji Sellu ko naati ɗo ko yalti ɗo an winoɗo ɗum ɗa on arti wiiti ɗum ɗo on an on cagajo ɗon haray komi anninayma c'est à dire wo ko fewtin si tawi yewtere nden ko min fewti wo sadi woɓɓe ko état wo ko état wo place maɓɓe on koko mbabba manam ko kaso awa mi anninima an on wiiɗo ɗum c'est à dire si tawi ko min wonnoɗa wiide awa aray mi andinima ko an eɓe jokkuɗa ɓen place mum on woni ko mbabba hande ɓen ɓe jokkuɗa ɗon fof ɓen ministre ɓe ɗon gila e Mamady Doumbouya han e ministre ɓen fof hay goto e maɓɓe susata arde Europe ɗo officiellement noddita guinéɓe ɓen hay bajjo seede ko bandi jokkodirɗa iɗa andi sinano ɓe bandi nun ɗa andi ɓe arayno ɗo ɓe noddita guinéɓe ɓen fof ɓe nodditayno guinéɓe ɓen fof ɗo si ɓe arno ɗo kono ko honɗum haɗata ɓe ara ɗo ɗen ɓe noddita guinéɓe ɓen fof par ce que ɗum ɗon hande kadi c'est interdit fi honɗum par ce que ko ɓe bandi c'est des personnes non grata seede an anda ko wonɗa hakkille maɗen piinoke wano Usu Falima on mo jokkuɗa ɗon Usu Falima menen ñande c'est à dire si men hawri e makko ɗo on n'a même pas besoin de beaucoup de personnes himɓe ɗiɗo tuyyoni jogotoɗo téléphone noon yaltina pancarte et puis andi ko hombo darantomo hombo wallitoto men hara c'est-à-dire ko quelque chose de spontané ko ni tun hawrodira e makko ko laawol ko citoyen du monde daroto par ce que si men yaltini men si men fetti d'abord men dénonci d'abord ko kala citoyen du monde taw sino e laawol ngol on ɗon o daroto taw o ara o tawta men sabu criminalité mo ɓe woni wadde on sabu nguyka ko ɓe woni wadde kon a andi place mbabba ko wonɗa wiide ɗon nde woɓɓe ko ton foddi andi ko ɓe wonduɗa ɓen e an foddi ton awa haray si tawi hakkille maɗen piike ko ɗum simi inni kala hooliɗo ko Ousmane Gawal wowlata ko ɗum mi inni hanki yo hutito hakkille makko ɗen de piyanoma himɓe ɓe anndanɗa hoorema ni hande e nder aduna on hay nokku ɓe suusata yawde officiellement hara citoyen du monde on no ɗon jamais de la vie ko ɗum simi inni koya andu seede wondema koye mbabba tun woni ko fodduɗon onon ko lagine tun wawɗon wadde goɗɗum lagine sabu honɗum sabu ko tawi ko onon ƴetti leydi ndin en notage ɓe wonduɗa ɓen ƴetti leydi ndin en notage ina dow wondema ko si feƴƴi lagine on c'est terminé minen noon komin citoyen du monde on inni wondema nami guinéen min on fof moɗo miɗo ɓuuri on wonde guinéen kala ko yawɗen dari ɗen c'est à dire hay autorité leydi ko fottuɗen ɗon hara ko étranger hara de na Guinée kala ko yawɗen en dehors de la Guinée ko min ɓe daranto fi honɗum par ce que haray ɓe andi min ko min darani fi neɗɗanke fi droit de l'homme fi c'est à dire fi yo criminalité accu onon ko onon jokki fi yo criminalité continue onon ko onon jokki fi yo dictature continue onon ko onon ƴetti leydi en otage darani ɓen awa kala ko yaltuɗon en dehors des frontières de la Guinée kon criminel kala daraniɗo on o heɓay ko walla mo
min je n'ai pas besoin min usufali masi men fotti ko lawol ɗo komin waɗay mo faring e bofo han jama fo welto Facebook, Instagram, c'est-à-dire YouTube fop weltoto tout le monde sera content nyande on image yalti wo himbe be fop weltoto a fami menen awa ko sifa donc nous sommes des citoyens du monde. Voilà, la Guinée c'est un territoire où jetta ko en otage ɗum ɗon a fami. Voilà, ko onon woni anda ɗum menen ko meden andi ɗum.